A kako, oče, ne shvataš? Ovdje nije reč o čoveku, već o ideologiji. O čemu? O ideologiji. Ti si u prošlom ratu ratovao za kralja i to je bila tvoja ideologija. To je bila moja dužnost, kao tebi Radovan u ovom. Reci mi, Lebati, kome je palo na pamet da izda kralja i otadžbinu? Ti to ne razumeš. Kralj je izdao otadžbinu. Njegova se vojska bori zajedno sa Nemcima. Stani malo, Vojine. Priznajem, učen si čovjek. Stanuješ u varoši, poznaješ gomilu ljudi. Kaži ti meni, svom ocu, običnom šumadijskom seljaku, ma na koga je to Švaba udario? Na Srbiju ili na komuniste? Ako je na komuniste, što se onda kralj skloni iz zemlje? Šta uplašio se komunista? Dovoljno bi bilo da dođe na Oplenac, da mu ne fali dlaka sa glave. Ma čuvali bi njega ovi šumadijski seljaci verni nego svoje rođene sinove. Nema toliko komunista koji bi osvojili Oplenac. I kaži još i ovo, ako je kralj zaista, kako ti kažeš, zajedno sa Švabama, što on lepo ne ode kod Švaba, kod Hitlera, pa da ga Bog vidi, nego ode u Englesku, London. Šta ti kažeš na to? Ne znam, Abram. Ja mu nisam pakovao kofer. Ali jedno znam. Jugoslavija više neće imati kralja. Drug Tito i drug Stalin vode odlučujuću borbu za slavanje fašizma i ovih domaćih izdajnika. Ajde, dovoljno si pričao. Ove si lekcije dobro utuvio. Sutra ćeš da mi izdeklamuješ ostalo.